31 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои оғози сохтмони бинои нави филиали донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе асос гузоштанд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи тарҳи бунёди бинои филиали донишкада шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва донишкадаи рушди идоракунии Сингапур дар асоси мулоқотҳои дуҷониба ва мувофиқаи тарафҳо бо мақсади ифтитоҳи филиали мазкур дар Тоҷикистон 30 июни соли 2020 ёддошти тафоҳуми ҳамкории академӣ ба имзо расонда шуд. фаъолияти филиали донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъалаҳои таъсиси филиали донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар шаҳри Душанбе ба роҳ монда мешавад. донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур соли 1956 таъсис ёфта, ҳамчун муассисаи ғайритиҷоратии таълимии пешсаф дар давлати Сингапур бо риояи сиёсати таҳсилоти доимӣ дар давоми ҳаёти инсон сеюмин филиали худро дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ифтитоҳ менамояд. бино ва иншооти бунёдшавандаи донишкада дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе воқеъ буда, бо тарҳу усули замонавӣ таҳрезӣ гардида, масоҳати умумии иншоот беш аз 20 000 метри мураббаъро бо дар назардошти бинои маъмурӣ, синфхонаҳо, маҷлисгоҳ, лабораторияи компютериву киберамниятӣ, китобхона, бойгонӣ, ошхона, толори варзиш, толори вохӯрӣ ва дигар иншоотҳои ёрирасон ташкил медиҳад. филиали донишкада имкон дорад 2500 донишҷӯро барои таҳсил қабул намояд. низоми таҳсили донишкада барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 12-сола бидуни курсҳои солонаи омодагӣ ва барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 11-сола бошад 1 соли курсҳои омодагӣ пешбинӣ мешавад. муддати таҳсил дар зинаи бакалавриатура 4 сол ва дар зинаи магистратура 2 сол мебошад. филиали донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар Душанбе аввалин намояндагии донишгоҳҳои кишварҳои пешрафтаи Осиёи Ҷанубӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҷавонон бояд аз ин дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат ва шаҳрдорӣ истифода намуда, ҳарчи бештар донишҳои муосирро аз худ намоянд. ҳадафи асосии таъсиси филиали мазкур дар шаҳри Душанбе эҷоди фазои рақобати солим дар самти илму маориф бо ҷалби сармоя ва иқтидори зеҳниву касбӣ, тақвияти ҳамкории Тоҷикистону Сингапур дар самти омода намудани кадрҳои барои иқтисодиёти Тоҷикистон зарур ва таъмини бозори меҳнати дохилии кишвар бо мутахассисони варзидаи соҳибкасб дар соҳаҳои афзалиятнок ба шумор меравад. тибқи созишномаи байни Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур таҳсил дар филиал бо забони англисӣ ва ба таври шартномавӣ ба роҳ монда мешавад. раванди таҳсил ва фаъолияти методӣ, стандартҳои таълимӣ ва барномаҳои таълимии филиали донишкада мутобиқи стандартҳои эътироф гардидаи байналмилалӣ оид ба тайёр намудани кадрҳо дар зинаҳои бакалавр ва магистратура дар мувофиқа бо Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. зимни муаррифии лоиҳаи бунёди бинои филиал иттилоъ дода шуд, ки таҳсил дар донишкада аз рӯи самтҳои менеҷменти саноатӣ, сайёҳии байналмилалӣ ва меҳмондорӣ, амнияти иттилоотӣ ва кибернетикӣ бо фарогирии омӯзиши ҳатмии забони тоҷикӣ, таърихи Тоҷикистон ва дигар ҷузъиётҳои миллӣ роҳандозӣ мегардад. қабули довталабон ва аттестатсияи хатмкунандагон тибқи тартиб ва муҳлатҳои аз ҷониби донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур муқаррар гардида амалӣ карда мешавад. дар рафти муаррифии лоиҳаи намунавии бинову иншооти бунёдшаванда пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон диққати асосиро ба назорати корҳои сохтмонӣ, риояи меъёрҳои бехатарӣ дода, барои насли навраси кишвар, ки дар донишкада таҳсил хоҳанд кард, ташкили шароити сазоворро тавсия доданд. мавриди зикр аст, ки дар баробари оғози корҳои сохтмонӣ ҷиҳати бунёди бинои донишкада аз соли таҳсили нав, яъне аз моҳи сентябри соли 2022 фаъолияти омӯзишии донишкада оғоз гардида, аз рӯи тахассусҳои пешбинӣ намуда мутахассис омода карда мешавад.
با این مقصد امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پرزیدنت دانشکده رشد منیجمنت سینگاپور دکتر اریک کوان در افتتاح رسمی فعالیت تحصیلاتی دانشکده در بینای جدا نموده حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی حاضرین را به مناسبت با فعالیت آغاز کردن فیلیال دانشکده رشد منیجمنت سینگاپور در پایتخت تبریک نموده این رویداد مهم را در آغاز سال نو خوانش در دایره تحکیم همکاری‌های بین دولتی و اصلاحات ساحه معارف جهت تبادل تجربه علمی و عملی مهم ارزیابی کردند. این تدبیر امکان می‌دهد که نظام تحصیل هرچی بیشتر به طلبات بین المللی مطابق گردانده شود. رئیس شهر دوشنبه در سخنرانی خود در مراسم آغاز فعالیت دانشکده منیجمنت سینگاپور سمت تربیه نسل نورس، دسترسی به دانش سطح خوب، آماده نمودن کادرهای به طلبات امروزه جهان جوابگوی و فراهم آوری شرایط‌های سزاوار را به طور واضح و دقیق ذکر نمودند. محترم رستم امامعلی به هیئت آموزگاران و دانشجویان در آغاز سال نو تحصیل و به فعالیت شروع نمودن درگاه علم برای کامیابی‌ها آرزو کردند. پرزیدنت دانشکده دکتر اریک کوان در برآمد خود به سرور دولت و رهبریت شهر دوشنبه برای مساعدت و تشکیل فضای کاری و به فعالیت آغاز نمودن فیلیال این مؤسسه عالی تعلیمی در پایتخت زیبامنظر تاجیکان اظهار سپاس نمودند. با اطمینان اظهار داشتند که فعالیت دانشکده رشد منیجمنت سینگاپور در شهر دوشنبه به طور پرثمر به راه مانده می شود. ضمن معرفی امکانیت‌ها فعالیت با موفقیت دانشکده در سمت آماده کردن کادرهای بلند اختصاص تاکید گردید. بنیاد و استفاده دادن بناهای تیپ نوی مؤسسه‌های تعلیمی، وارد نمودن تکنولوژی معاصر و به فعالیت آغاز کردن فیلیال‌های دانشگاه و دانشکده‌های دولت‌های دور و نزدیک سیاره دوام سال‌های آخر امکان فراهم آورده است که شهر دوشنبه به مکان علم و دانش و رشد ساحه معارف تبدیل یابد. سپس در مراسم آغاز فعالیت دانشکده منیجمنت سینگاپور از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به راهبر فیلیال دانشکده رشد منیجمنت سینگاپور در تاجیکستان اریک کوان کلید رمزی سپرده شد. همزمان فیلیال دانشکده صاحب سرتیفیکت رمزی گردید. فیلیال دانشکده رشد منیجمنت سینگاپور در شهر دوشنبه در دایره اجرای دستور و سفارش‌های سرور دولت برای فراهم آوردن شرایط زمانوی تحصیل با تلاش و کوشش‌های پیوسته رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به فعالیت آغاز نموده در آن بهترین شرایط برای تحصیل جوانان فراهم آورده شده است. با فعالیت آغاز نمودن فیلیال دانشکده رشد منیجمنت سینگاپور در دایره هدفها جهت دریافت راه و اصولهای معاصر تعلیم، مطابق شدن امکانات ساحه معارف به طلبات بین المللی و آماده شدن کادرهای لیاقتمند نقش مهم خواهد گذاشت. در دایره عملگردانی هدفهای حکومت مملکت و تطبیق سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت بنیاد بناهای نوی مؤسسه‌های تعلیمی، تحکیم همکاری و به فعالیت آغاز نمودن فیلیال‌های مؤسسه‌های تعلیمی با نفوذ دولت‌های پیشرفته دنیا تدبیرهای مهم و سریوقتی اندیشیده می‌شود. آغاز فعالیت دانشکده در شهر دوشنبه شهادت صلح و آرامی، پیشرفت جامعه، کوشش آموزش تجربه جهانی، دسترسی به برنامه‌های تعلیمی بین المللی و در مجموع پیشبرد ساحه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی کشور توسط آماده کنی کادرهای صاحب تخصص محسوب می‌یابد. Our plan is to deliver
academically recognized В global. планах у нас предоставление учебных программ, которые признаются по всему миру, для того, чтобы студенты из Таджикистана могли принимать участие и получать образование. Соответственно, в планах также введение программ, которые не только подготовки к диплому, но также и дипломных программ, то есть получение квалификации. Все программы будут вводиться в соответствии с направлением развития экономики Таджикистана. И также эти программы будут вводиться не с этого года, а со следующего. То есть это в планах.